Další videjko máme tady od Clarisy. Video se jmenuje Malo som autonehodu. Jdeme se na to podívat. Toto video nie je Držte si klobouky, zapínáme. To asi se teď nehodí říct, co, vole? Pardon. clickbait ani nič podobné. Vážne som mala autonehodu. Po tom incidente som aj ochorela, ako môžete počuť na mojom hlase, pretože po toľkom návale adrenalínu a vlastne ten šok, čo som mala, tak moje telo to očividne asi... To je sestra Moona, ne? Ano, to je sestra Moona. Pokud někdo neví, tak tohle je sestra Moona. Já jsem za sebe nikdy neměl vážnou autonehodu. Zaklepám to, kde můžu, ty vole. Měl jsem 2 nehody. Jednou do mě nacouvali na parkovišti, po druhý do mě nacouvali na parkovišti a vždycky se všechno vyřešilo bez zranění, bez čehokoliv. Ty a nehoda, ty si nehoda, nenacouval si, ty nenacouval, čet a už dost, bude tady klid. Nebo vám vypínám, vole, a budete jenom v submodu, vole. Taky jsem jedl KFC a parkoviště nacouvali do mě policajti. No tak to rovnou aspoň mohli sepsat. A my museli zavolat druhou hlídku, vole, aby to sepsali, no. Takže, vole, doufám, že se mi to taky nikdy nestane. A vole, pokud se vám to stane, tak, vole, hlavně ať jste v pořádku. Protože nikdy to bohužel vy nemůžete ovlivnit. Si nevedelo tak vstrebať, že som proste z toho až ochorela. Mňa už tento rok asi fakt nič neprekvapí. Určite všetci To neříkej. Já jí kámo mám chuť furt říkat Klaruš. viete o tom, že už mám vodičák, vlastne točila som o tom storytime a vlastne kúpila som si svoje prvé autíčko. Moje úplne prvé auto bol Golf, ktorý mi predal. Let's go, Golfík. Proste nejak vytekal z neho olej, alebo ja už si vlastne ani nepamätám, čo to bolo za chybu. Ale mala som možnosť vymeniť to auto za nejaké iné. Tuším, že som mala Škodu Fabiu 4-kovú z roku 2021, pokiaľ si ten ročník nemýlim. Vidíte, ale ten Golfík proste mal nejakú chybu. Áno, také šťastie mám. Ale išla som do tohto auta s tým, že by som ho mala dočasne, že by som sa na ňom vyjazdila a potom počase by som išla do niečoho väčšieho. A áno, aj som dojazdila. Zo začiatku som samozrejme mala... Ježiš, sorry, kámo, proč to říká takhle, ty vole, kámo, fakt já budu mít tady černý humor a já se z toho zase p***nu potom, vole, chudák, vole. Ale, hele, pokud je v pořádku, tak je to super a jak říkal můj komisař, je dobrý si zažít nějakou autonehodu, ne se zraněním, ale aspoň, aby si věděl to, že nemáš jezdit jako kretén. A ty vole, já jsem jí naštěstí ještě to znovu zaklepu, kámo, na zuby, vole. Ale nikdy to prostě bohužel vy neovlivníte, vole, no. Bohužel. Strach za volantom, ale to je úplne normálne. Proste toto sú dôvody, prečo som mala také dočasné auto. Chápeme sa. No ale pôjdem rovno k veci, kvôli čomu ste klikli na toto video. Tyjo, ja mám fakt... Jo, ale kámo, co udělala dobře? Pro vás, kdo ještě tady nemá řidičák, prosím vás. Myslíte jako Klaruš, kámo, Clarisa, myslíte jako já jsem to udělal stejně, nekupujte si hned jako první auto něco silného. Neuřídíte to a neskončí to dobře. Fakt to neskončí dobře. Vyjezděte se 2-3 roky, pak si kupte něco silnějšího. Kámo, fakt. Měl jsem kamarády, co si hned v 18 museli koupit, vole, čiplou oktávku, která ty vole jela jako kretén, vole. Měl jsem hned kamarády, co v 18 si potřebovali vytunit hned auto, aby jim jelo co nejvíc. Kámo, jakože nestojí vám to za to. Ani jedno auto nepřežilo tady ty mý kamarády. Naštěstí oni jo. Jakože nebuďte idioti a buďte zodpovědní. Takže Tesla ne. Já nehodu teda měl, kámo, Expo prostě, čum. Idiot, ale on má oktávku, která mu nevytáhla víc než 50, takže nevím, jak se tohleto dostalo. Fakt úplne hlasivky o oktávu nižšie. Písal sa deň útorok 24.9. Tento dátum si zapamätám. Na tento termín sme sa s bráchou dohodli, že spolu natočíme video, ako vlastne porovnávame svoje auta. Škoda versus Audi a vzniklo by z toho strašne funny video. No a proste sme to tak naplánovali, že vlastne ako samo prenajme letisko. Nejezdím pod 150, kámo. Nebudu se k tomu vyjadřovat. Kámo, nebudu se k tomu vyjadřovat. My jsme jednou jeli na rovince. Expo jel a Lukáš ho předjel, kámo, svým Superbem. A Lukáš, jak má elektrický, ještě je hybrid, tak ho předjel a Expo na to šlápnul na své auto. Žádná změna v kabině, ani tlak se nezvednul. A Expo, já říkám, kámo, tak na to šlápně, ať je doženem. A Expo, já už to držím na podlaze. On je 80. Co to meleš, kámo, ty je to pravda. A Lipo, kam my jsme vystoupili, a Lipo říká, já si myslel, že mě budete ještě předjíždět. A já říkám, no, Expo se ale snažil tě předjet, on držel plnej. A Lipo, aha, lol. Kámo, fakt, Expo, kámo, neřekneš, kámo, nemůžeš říct, že to není pravda. Takhle se to fakt stalo, je to pravda a drž.
Tam si, že bola som v ten deň veľmi naštvaná. No naštvaná, prostě to bylo také, že samo mi dal vědět. To bylo do kopce, kámo, jako jestli budeš kopec, že to mělo 2 stupně nahoru, tak to sorry. Do tej lokácii len deň predtým a to bylo aj tak 10:30 v noci. Takže vtedy mi dal vedieť, že to budú vlastne 2 hodiny od Prahy a bola som taká, že prečo som mi to nevedel povedať skôr, vedela by som sa lepšie prispôsobiť proste. Viete, ja stále ešte chodím do školy, teraz som v 5. ročníku. Viete, čakala som, že to bude niekde v Prahe, maximálne nám to zaberie 4 hodiny. No len u toho, ako je to ďaleko, mi zaberú 4 hodiny tam a späť. No ako sme si spolu nejako písali, no tak aj Samo to chcel párkrát už zrušiť, že prostě vychádza blbé počasie a že nie je si ohľadom toho istý. Tak když měl to auto s přítěží tebou, super, dík, kámo. Johnny, ty fakt dostaneš permu ještě jednou, vole, ty debile. A ja som ho v tom podporila, že nie, že keď si už prenajal to letisko, no tak to urobíme a bude to fakt pecká video. Že keď sa ti do toho nechce, no tak paradoxne to bude úplne skvelé. Mala som na to letisko prísť tak okolo 16:30 až 17:00, ale rozhodla som sa, že lívnem školu skôr, aby som brachovi mohla pomôcť s realizáciou jeho videa ešte čo chcel natočiť a potom by sme rovno natočili spolu prostě to naše video o našich autách. Takže prišla som domov, nestihla som sa nájsť, to si sakra zapamätajte. Urobila som všetko, čo som potrebovala. Nenajdená žena, čete, no, chápeme. Urobila som si make-up a išla som hneď za volant. Ale to je jak já když se nenajím, tak se taky nepříjemné. Neuverili by ste, aká tá cesta bola pohodová. To bola fakt možno moja najlepšia jazda, ako som prostě kedy mala, úplný čilek prostě. Bola som sama. Kámo, já jsem včera jel ty z Karlových Varů. Krásně, jeli jsme, já jsem jel přede mnou Esko, jel za mnou Volkswagen, kámo, jeli jsme krásně, na silnici nikdo, protože bylo po koncertě, takže dálnice úplně prázdná, krásných 130 krásných, vole, a valili jsme se takhle 3, vole, společně. 130 samozřejmě. V autě. Išla som prostě po južnej spojke, tam boli trošku kolony, ale prostě nevadí. Potom som išla po diaľnici. Bola to úplná pohodička, pustila som si pekne hudbu, spievala som si. Čete 130, říkám, ne 190, 130. Všetko krásne bolo bezproblémové. A tak sa môžete pýtať, že dobre, ale kde tá autonehoda mohla ako vzniknúť? Kde nastala tá chyba? Ako som išla na to letisko, no tak navigačka nás zle naviedla na to letisko. Čo znamená, že to letisko sa delilo ako keby na 2 polovice. Jedna bola horná časť a druhá bola dolná, alebo nejaká severná, južná, už si nepamätám, ako sa to delí. No a vlastne brácha ma čakal na tom na tej hornej časti letisku. No a na poslednú chvíľu mi napísal, že vieš čo, ja som na tej hornej časti, že príď za nami. Áno, toto je konverzácia pár sekúnd pred katastrofou. No a samozrejme, keď už som bola na tom letisku, tak som sa rozhodla, že na tú hornú časť letiska prostě prejdem cez letisko. A toto sa mi bude veľmi ťažko. Lol, ona napálila letadlo. Kámo, to by byl příběh. To se ti jen tak nepovede nabourat jakoby auto letadlem, v obráceně. Letadlo autem. Jakože když se ti fakt chce, tak to zvládneš. Ty si kámo, sorry, vole, ale... Ťažko popisovať, pretože ja to prostě stále pred očami ešte vidím. Takže išla som a keďže som po stranách, vlastne ono tam bola cesta, no nebola to prostě verejná pozemná komunikácia, no to treba zmieniť, len prostě my sme mali súkromne ako pre nás prenajaté to letisko, takže prostě nikto tam nebol. No a tu vám to takto znázorním rukami, že takto bola cesta, no rovina. Dlhá rovinka, cez ktorú som si myslela, že sa dostanem prostě k Samovi. A tu po stranách boli asi ako keby každé 2 metre od seba pneumatiky. No a trošku mi to prišlo také, že ako keby tam boli pozostatky z nejakého drag raceu, pretože bracha mi zmienil, že on prenajíma toto letisko, pretože prostě tam sa robia akcie rôzne autičkárske a rôzne ako veci, že potrebuje to prenajať na jeden deň, pretože je to väčšinou vybukované. No a tak mi nejak došlo, že no tak kvôli tomu tam sú tie pneumatiky, pretože tam sú nejaké drag racey. Tak samozrejme, ako každý iný by to urobil, no tak som prostě dupla na plyn. Nešla som vyslovene 100, ale išla som tak 50 km za hodinu. No a ako som išla, no tak v diaľke som prostě videla takú kocku. A tá kocka bola vizuálne prostě inak farebná, než tá cesta okolo. Ta cesta prostě okolo bola tmavšia a ta kocka prostě bola svetlejšia. A ja som si prostě myslela, že niečo tam menili a prostě je tam nejaký betón alebo iný asfalt, pretože na dedine je to úplne normálne, že niekde sú takéto škvrny, pretože prostě celá cesta nie je jednofarebná. No ale ako som prišla bližšie k tomu miestu autom, tak som zahliadla, že to bola diera. Zvládla som to ubrzdiť asi tak na 15 alebo 20 km za hodinu. Povedala by som, že niečo ako medzi, ale bola to extrémna rána. Guys, bola to prostě diera, ktorá nebola nijak výrazne zvýraznená. A prostě ja som nemala nejakú šancu to vidieť. Človeku, ktorý šoféruje, tak nedojde, že by práve tam na tomto prostě je to... Čete, hned kdo se tady jako říká, vole, jak tohle nemohla vidět a tak dále. Hele, ona má řidičák, co jsem viděl teď, ukazoval tam videjko, že má před 7 měsícema udělala řidičák, možná 8 to. Kámo, prostě někdy to přehlídneš takovýhle věci, zvlášť když seš, kámo, začátečnický řidič. Zvlášť.
Kámo, já řídím 5 let, což je taky úplný hovno. 5 let? Kolik mi je? Jo, 5 let. Kámo, a taky, vole, taky mě kdy překvapí, vole, díry na silnici, které jsou vidět až úplně u tebe. Starej seš? Kámo, dost do píči už. Nepredvídateľné miesto, alebo nepredvídateľná diera. A tak samozrejme, extrémna rána, airbagy, na 20 sekúnd som zaspíkala, keď to takto laicky poviem. A zobudila som sa s pískaním v ušiach. No a jakmile som ako sa zobudila a jakmile som zbadala tie airbagy, tak som sa instantne zobudila, pretože to bol šok. Neverila som vlastným očiam. A jediné, čo som počula, bolo emergency call, alarmy, emergency call. A automaticky to moje auto zavolalo na 112. Toto neviem actually, ako sa mi podarilo, ale keď som bola ešte tak v polovedomí, tak som stihla zavolať Samovi s tým, že som mu do telefónu vravela, že Samo, ja som zapadla do diery, prosím pomôž mi, help me, proste vravela som takéto v angličtine proste. A viete, ja som Samovi hovorila do telefónu tieto blbosti, pretože ja som bola fakt v šoku, ja som bola úplne mimo. Samozrejme ten hovor sa zrušil. Kamo, já nemůžu popsat to, jaký to je dostat airbagem, ale ty, když jsem někdy viděl, co airbag dokáže udělat, jakože zachrání tě to. Ale někomu to švihne nos tak, vole, že ho máš úplně zlomený, někomu to, kámo, dokáže jako udělat skoro i otřes mozku a tak dále. Jakože airbag je bezpečná věc, ale když vybouchne špatně a zrovna za volantu, když vám to vylítne, tak ty, vole, nemusí to někdy dopadnout jako fakt dobře. Takže když vidím Clarisu, tak jsem rád, ty vole, že je v pořádku, maximálně v šoku, maximálně, že potom onemocněla. Díky bohu za to, ty vole. Airbag tě může zabít, někdy je horší ho mít. Kámo, co tohle je, kámo, WTF? Kámo, není horší mít, jakože pokud zachrání 1000 životů a jeden sebere ten život, tak jakože tam není o čem. I kdyby mě měl zabít ten airbag, tak já ho tam radši budu mít, než abych ho tam neměl. Kámo, to co je za větu? Pretože ma automaticky už potom prepojilo na 112, ale proste mrzelo ma to, pretože som proste Samovi povedala, že som zapadla do jamy, pritom to nebola pravda, pretože bola tam diera, ale moje auto to prešlo. Išlo to ďalej a odstavilo ma to normálne na ceste. Nebola som zapadnutá v jame. Bola to asi 30 cm jama, takže odbilo od vozok a tieto veci. Počkej, ty pičo jebe, jako lol. Tyhle, to je díra jako kráva. Taková typická díra na D1, je to tak, vole. Jakože halus za prvý, že to není označený, jakože tohle by mělo být pro označený aspoň nějaký kámo kužely nebo fáborky, aby tam byly, aby tam lidi nejezdili. A za druhý, tyhle, tohle nevidět, ale chápu, kámo, jako má to skoro stejnou texturu jako prostě ta silnice, no. Ryb olejová vana? No, ryb kola, hlavně ryb ty vole přední náprava, jako. Ale dostala som sa ešte ďalej dopredu. Áno, to sa, k detailom sa dostaneme ďalej. Pamätám si, ako ma to proste prepojilo na 112. Ja som vtedy bola tak ako v polovedomí, alebo tak v šoku. Stala som takú ránu tým autom, že si pamätám, že som si musela vraveť, že buď vedomá, buď nespí, alebo pamätám si to, že som si to vravela. Fakt som mala pocit, že mi niekto buchol kladivom po hlave, hej, pochopiteľne. Samozrejme ono, aj tá rána od airbagov, tak to nie je žiadna sranda, pretože extrémně... Ona není ani prdel, kámo, jestli jela teda tou 50, co říká, tak není ani prdel to, že ty vole letěla dopředu ksichtem a vole, že jí stahnul ten pás, vole. To jako taky není prdel. Ma bolel nos, extrémně ma bolela hlava a hlavně ma boleli zuby, ma bolela sánka. Mně trochu ani nesedí ta rychlost, no mě taky ne, ale... Celá. A pamätám si, že som sa proste pozrela na dvere, kontrolovala som samu seba, že či nemám niečo zlomené, ale premýšľala som vôbec, že či mám výsť von z auta alebo nie. V tú chvíľu z toho šoku, z tej rány ste tak mimo, ja som v tom aute, vo vnútri, v tom interiéri videla dym. A ja som si proste myslela, že... On tam je dým, on je dým z toho airbagu. On je dým z toho airbagu, takže hodně lidí po nabourání myslí, že to auto hoří a ono z většiny částí nehoří, ale je to dým z airbagu. Takže to chápu, že si to myslela, to se děje. Vybuchne. Ja som si myslela, že chcípnem proste. No a konečne som komunikovala so 112. 112 sa neustále pýtala, že či som v poriadku, či mám nejaké poranenia. Pýtali sa ma to asi miliónkrát, čo je dobré, že sa ma to pýtali. Musia mať istotu. A viem, že ja som seba úplne maximálne prehľadala. Veľká pravdepodobnosť vnitřního zranění, no. Dávala jedinú vec vizuálnu, ako samozrejme bolel ma nos a tie veci, čo som predtým vravela. Ale mala som takúto popáleninu na ruke. Momentálne to vyzerá takto, vtedy to vyzeralo nejako takto. Vtedy som nevedela, že je to popálenina. Myslela som si, že
že je to ako keby udretá ruka, že z toho bude mať proste veľkú fialovú modrinu časom. Ale proste vravela som im, že áno, som v poriadku, žijem, dýcham, všetko je v pohode, že ja som v poriadku. Skôr by som povedala, že som bola prekvapená, že som nemala narazené nohy napríklad, pretože to je úplne najčastejšie u havárie, pretože keď vám proste predná časť auta niekam narazí, no tak je jasné, že vám to môže trošku naraziť nohy. To som bola prekvapená, že ďakujem, že som zdravá a že som v poriadku a niekto nado mnou musel fakt držať ochrannú ruku. Pretože v tej chvíli to fakt nebola žiadna sranda. Tak som konečne sa odhodlala výjsť z toho auta. No to bolo veľmi chvíľu zvláštne, pretože mám pocit, že automaticky auto zavolalo na 112 a potom aj môj mobil. Takže ja som ako keby volala s dvoma ľuďmi, takže tam nastal takýto nejaký error. Ale viem, že potom som volala s typkom na telefóne. A oni sa ma vlastne pýtali na detaily ohľadom auta, áno, že či teraz mi tak začal pískať v uchu. Ja som tak chorá. No a týpek sa ma začal pýtať, že či nevyteká nejaký olej z auta, alebo že či nejak sa z auta nedymí. Tak ja som mu povedala, že keď som bola ako vo vnútri, no tak v interiéri sa dymilo, ale momentálne z diaľky, keď proste už stojím vedľa toho auta, no tak to tam nevidím. A oni mi proste povedali, že je dosť možné, že je to kvôli airbagom, no tak ja som normálne tedy úplne sa ukľudnila, že dobre, ešte že tak. Tak som si v tej chvíli myslela, že fakt ma vyhodí do povetria to auto. Napýtali sa ma aj na ten olej, alebo že či proste vyteká nejaká kapalina z auta, no tak nie, nevytekalo nič. A čo je zvláštne je to, že strašne dlho... LOL? To já jsem čekal ty vole, jakože, že minimálně olejová vada bude jako v prdeli. To jako, tam jako fakt musela narazit těma kolama. Ty kola jí museli jako fakt hodně vymrštit a že to normálně přelítla jakoby celým autem. Hol to tam poslala dobře, nezničitelný auto, je to tak, kámo, Škodovka, ty vole. Oni tady měli tu reklamu, jak to tam dělal ten borec s těma zubama, vole, a tam to tahali ty bíci a tak dále. No tak vidíš. Hľadali moju lokáciu, ja som im fakt doslova vravela, kde som, na akom letisku sa nachádzam a oni to absolútne nevedeli nájsť. Dokonca som im aj povedala, pri akom veľkom meste sa ako nachádzam. Oni mi to vôbec nevedeli ako vyhľadať. Ja viem, že ja som to dokola opakovala. Oni potom ešte nejak to, že fakt ste si istá, že áno. Fun fact, no. 112. Fakt, ja som toto nevedela, pretože ja som predtým ešte žiadnu takúto skúsenosť nemala. Keď voláte so 112, tak vlastne váš mobil je úplne zameraný na ten hovor, čo znamená, že na tom mobile fakt nič nemôžete robiť. Takže vy nemôžete dať takto lištu dole a nemôžete sa pozrieť na mapy, nemôžete nikomu napísať SMS-ku. Nič nemôžete robiť a mňa to strašne mrzelo, lebo ja som bola v pohode a snažila som sa vyhľadať na tých mapách, kde som, ale nešlo to, takže... Proč to je takhle udělaný? Nevíte někdo, proč to je takhle udělaný? Jakože... Abys to omylem nezavěsil nebo něco takového, nevím. Ale potom nakoniec ma vyhľadali. Ano, ja viem, že je to úplná blbosť, ja som to fakt ako vravím, nemám ešte s tým skúsenosť, takže fun fact pre ostatní. Na budúce budete niečo také vedieť. Aké je dôležité vedieť, kde sa v danej ako chvíli nachádzate. Pozornosť bych řekl. Potom náhodou vedeli povedať. No ale potom našli moju lokáciu. Nebudem radšej hovoriť, aká lokácia to je, lebo by ste mi tam ty vole vytvorili pomník. No a potom ma prepojili ako keby na ďalšiu linku a tam sa ma konkrétne pýtali, že čo vidím okolo seba. A to bolo dosť vtipné, pretože no teraz spätne mi to príde vtipné. Chvíľu mi to fakt bolo nepríjemné. Chápem, že človek potrebuje čo najviac vedieť, kde sa nachádzam, ale bolo to dosť, ako predvediem vám ten hovor, že dobrý deň, prosím vás, čo vidíte okolo seba? A ja som povedala, že pole. A oni, no to je jasný, že vidíte pole, a co vidíte víc? No tak som im potom povedala, že pole, moje auto, cesta, pole, strom, pole. A oni, dobre. Ja som v tú chvíľu bola úplne v prdeli. No ale hlavne ten pohľad na tie vytočené, úplne dodrbané kolesa. To bolo... What? Prdeli. No ale hlavne ten pohľad na tie vytočené... Ty krávo. ...úplne Tyve, tohle, to musel být jeba jak debil. Ty krávo. To byla dobrá díra. No tak jí před ukazovat tu díru, kámo. Wow, aha. Nárazník tady vzala, takže ona tam fakt jako... Tyve, 50kou... Je to možný asi, no. Je to možný. Máš celou nápravu, ale v prdeli takovouhle jebou, kámo. To se nevím, že jí vylítly airbagy, vole. To jak jsou ty kola domrdaný, ty vole, zvláštně. Ty krávo. Kolesa, to bolo úplne pre mňa, že čo sa to stalo? Začínala som mať strašné pocity viny, nechápala som tomu, čo sa stalo. Proste som si vravela, že do prčíc, tak dlho plánujeme nejaké takéto video a takáto brutálna vec nám musí... Neřekla, že zpomalila na 20, myslím si, že neřekla, řekla, že to... Že jela 50. Do cesty. A hlavne ma štvalo, že ako som volala s tou 112, tak môj brat, ja som nevedela brachovi oznámiť, že vieš čo, volám už zo 112, alebo vieš čo, som na tom letí. Ty říkáš, že zpomalila na 20, ale píču, kámo, tohleto ve 20 neuděláš takovouhle škodu. Říkala, že na 20-15? No tak asi jo, no, ty vole, je to zvláštní, ale asi jo.
Nevím, ty vole. No a úprimne hasiči prišli celkom rýchlo. Prišli asi po 5 minútach, aj keď mne sa to tak aspoň zdálo. So 112 som volala 8 minút, ale pocitovo to pre mňa bolo ako 2 minútky, takže nie som si teraz istá. No a vtedy, keď prišli aj hasiči, tak ma už konečne našli Nadia so Samkom. Bola som veľmi rada, pretože ako som vravela o tom fanfekte, no tak som im nemohla ani napísať SMS-ku. Tak som bola rada, že našli ma bez toho, aby som im ako konkrétne napísala, kde presne som. Ak sa pýtate náhodou, že what, oni to nevideli? Však boli na tom letisku. To letisko bolo obrovské a tá horná časť a dolná časť fakt to bolo od seba ďaleko. Takže som im to všetko vysvetlila, úplne sme sa všetci vyobímali, ja som im tam začala úplne plakať do náruče, že viete čo, prepáčte, úplne som vás sklamala na maximálnej čiare. Mala som také pocity viny, že to nie je možné. V tu chvíli to je úplně jedno, kámo, že si pokazala videjko nebo něco, ale jsi v pořádku, to je to nejdůležitější. I když auto asi půjde. To asi se nebude opravovat, to bude jako totálka, protože to nemá cenu, si myslím. Airbagy, takže budeš muset mluvit celou palubovku, máš prdeli hned přední nápravu, Bůh ví co, vole, možná kostru auta, vole, po tady tý jebě. To je v píči. Oni mi prostě vraveli, Klári, je to v pohode, sme radi, že ty si celá, auto tak. To je jedno. Aj tak si to auto chcela predať, toto mi reálne vraveli. Že fakt, Klári, nelám si s tým hlavu, my sme radi, že ty si... Ona vlastně chtěla prodávat, teď ho pojišťovna zaplatí ty vole kupní cenu. Let's go, pokčem. V poriadku. A ak by si ty nebola v pohode, no tak to by bol iný prúser. A to ma úprimne trošku ukľudnilo. A potom vlastne polovicu alebo až 3/4 veci riešili tam za mňa s hasičmi, pretože ja som bola úplne v šoku a úplne som sa klepala. A oni mi vlastne skontrolovali doklady a tieto základné veci, ale potom mi skontrolovali auto, že či je proste ako nejak, ty vole, že či vybuchne. A povedali mi, že ako v poriadku. či vybuchne, kámo, neby tam bouchlo. Len mám Počkej, co to tam měla vzadu? To, že či je prostě jako nějak, ty vole, že... VTF? To je položená sedačka, aha. Já si myslím, že to je na nohy, kámo, že si tam vysouvají na nohy. Říkám, ty pičo, to mají ty škodovky? Že vybuchne. A povedali mi, že ako v poriadku, len mám v prdeli geometriu, kolesa predné, airbagy, pochopiteľne. No a zadok auta je úplne v pohode, ale ten predok a tá geometria, tak to je úplne v hajzli. Zhodnotili mi, že oprava auta bude na 2000 až 3000 eur, takže som bola úplne happy. Ako keby som za tieto posledné mesiace neplatila dosť peňazí, viete, ako som sa... Jsem čekal o trošku víc, ty vole, geometrie, vole, přední náprava, píči, kola, vole, celá palubovka za 2000, ty vole, aha, Sa presťahovala do bytu. Tento mesiac, september, je fakt brutálne pekelný. A dokonca mi policajti dávali aj fúkať. A hádajte, mala som 0,00. Každý páru zoberem. Pekná skúsenosť, dali mi ešte na pamiatku aj tú trubičku, ktorú mám v bunde, ktorú som si zabudla doma u sama. Ale mám tu tieto veci z auta. Let's go, pamiatka. Asi to potom Nadia pozbierala, dala mi to. Dôležitá vec, ktorú som zabudla zmieniť, je to, že hasiči a aj policajti, čo tam prišli, tak sa divili, že čo to na tom letisku sa kraje. Dokonca policajti mi povedali, že majú každý večer... Ty krávo. To musela být hrozná jeba, kámo. Ty vole. Jako zastavila hned, takže kámo fakt mohla jít 20, jakože ty vole, podívej, to není jako velký kus, co jako, ano, ta rána si musela být to, jako velká. Za první to auto je hezký, ty vole, ta Škodovka, ty nový Škodovky jsou tak hezký auta, ty vole. Ty krávo, to je v prdeli, no. Každú noc na tom letisku hliadku, aby tam prostě nikto nešiel a v živote tam túto dieru nevideli. A že tá diera je fakt miniatúrne vyznačená vôbec, ako že vodič nemá šancu si niečo také všimnúť. Takže proste vraveli mi len, že som proste chudinka, proste mňa to popadlo a že máme šťastie, že napríklad tam nešiel samo. Verte tomu, že niekto ako on, viete, s jeho Audinou, on by si na takejto rovinke proste dupol. A je to úplne normálne, pretože to by urobil každý. Predstavte si, že mohlo to dopadnúť úplne inak. Takže ja som ešte, keď to takto laicky poviem, ja som ešte ten ľahký odvar. Takže toto ma tiež trošku ukľudnilo, že v podstate za to vlastne nemôžem. Kámo, ta díra je větší než to auto doslova, tam je se schoval celý auto, to je halus. Samozrejme, tá diera sa dala nejako všimnúť, ale ja som akurát s tým autom bola v takom horizonte, že som proste ten uhol, proste vyzeralo to, prisahám, vyzeralo to fakt ako nič. No a potom sme asi 45 minút čakali na odťahu. Ty vole, ale kámo, počkej, tak z tady toho úhlu. To prisahám, vyzeralo to fakt to musíte, kámo, všichni uznat, že to je hovno vidět. Ako nič. No a potom sme... Tady je ta díra. Tady. A to už stojí, takže to máš ještě o pár centimetrů navíš. Takže když sedíš, máš hlavu tady a jdeš oproti tomu, tak to nejde vidět. To chápu. Tak tohle naprosto chápu. Z tady té fotky je to nádherně vidět, že tohle vůbec nejde poznat. Já absolutně ne. Kámo, tak to je halus. Tady kdyby tam nic nebylo. Tady kdyby se prostě vyflákla tady, tak ta pneumatika mě tady zničila celý auto. Kámo, tak to je halus.
Sme asi 45 minút čakali na odťahovku a medzi tým sme so Samom aj s Naďou Ta díra není větší než ta viedli veľmi zaujímavé rozhovory. Viedli sme rozhovory o tom, že či chcem, či nechcem, no tak skoro každý sa s niečím takým stretne. S nejakým fuck-upom, čo sa týka auta. No a mám odtiaľto aj pár videí, ktoré vám môžem ukázať. Kamarátím sa s touto dierou. Krásne sa rozsvietilo slnečko a ide odťahovka. Naďo, to je pro pojišťovňu. No a potom prišla odťahovka, s tým pánom sme vlastne poriešili to, čo sme mali. Tak Lari, ja si myslím, že v tomto dueli vyhrala moja Audina. A potom... To je debil, to je takový debil. Sme nasadli do samého auta, do samovej Audiny a išli sme proste domov. Museli sme asi dvakrát zastaviť, pretože mi bolo extrémne zle. Fakt som si myslela, že omdliem, alebo že sa zebliem. A áno, tu pripomínam to, čo som hovorila na začiatku. Našťastie, že som nič nejedla. Kebyže som niečo jedla, tak buď sa zebliem na palubnú dosku pri tej havárii, alebo sa zebliem v samovom aute. Som strašne rada, pretože fakt je to ako... Kámo, ja tu je rozvala ta kočka, kámo. Já nevím, je přijde hrozně kočky vtipný, když zvrací. Já si někdy budu zvracet a kočka na mě bude koukat, jsem zvědavý, jestli se mi taky bude smát. Jak naplánované. No a museli sme asi dvakrát zastaviť, pretože mi bolo extrémne zle. Normálne som si sadla vedľa auta. Naďa mi dala nejak studenú vodu, vlastne studenú pätku za hlavu, vlastne za zátilok. V tom šoku, ako som bola a ako mi rýchlo vystrelil ten adrenalin a ako so mnou narábali v mojom tele tie hormóny. Proč jsi do nemocnice? No, protože nic nebylo. Jakože, přijdeš do nemocnice, já jsem měl auto nehodu, ale nic mi není, nic mě nebolí, tady mě máte. Kámo, to můžeš udělat, až nabouráš ve 100 km rychlosti, auto bude na stračky a ty budeš v pohodě, tak pak jeď do nemocnice, protože tam se může něco stát, ale kámo, tady jestli narazá 20 km rychlosti, tak vole, prostě vyletěly airbagy, ty dělali přes držku, auto je dojebaný, vole, a nic jí nebude. Naštěstí, díky bohu za to. Hormóny. Moje telo sa s tým nevedelo tak pobiť a veľmi ťažko to znášalo, takže raz mi bolo teplo, raz mi bola zima, to som potom fakt zažívala ešte peklo večer a potom na ďalší deň, k tomu prídeme ešte. A bola som samozrejme extrémne smedná, ale to si zapamätajte, ako sa všeobecne hovorí a po prípade, keď to neviete, no tak si zapamätajte, že pokiaľ zažijete nejakú takúto vec, no tak nikdy nepíte vodu, pretože ako som vravela, tie hormóny a ten adrenalín a ten šok v tom zápätí, ako vypijete tú vodu, no tak po čase by ste to proste dali von. Pretože to vaše telo v tú chvíľu nezvládne proste nejak vstrebať. Fakt som pila fakt po malinkom množstve tú vodu. No a potom ako ma bracha išiel odviezť domov, tak som... To je zase na člověku. To není jakoby, že se tohle děje každému. Někdo, kámo, každý má jinak, vole, udělaný to. Já mám asi 3 kamarády u hasičů, takže 2 kamarádi zasahují na D1, takže jsou u hnusných případů. A jeden je ve zkušebce v Jihlavě, takže doufejme, že Jihlava neschoří. A oni říkají, kámo, některý lidi jako prostě máš to různý. Máš to fakt jako různý. Není to tak, že Clarisy tady bylo hnusně, že nemohla pít, nemohla to. Někdo po nehodě, kámo, si jde dát normálně jídlo. Úplně bez problému. Dokonce lidi jako normálně obvykle si dají třeba sušenku potom, protože jim to aspoň ten cukr jako jim trošku pomůže. Jo, takže to je fakt jako člověk od člověku. Takže když budete mít někdy po nehodě, doufejte, že se to nestane. Po nehodě žízeň, tak se normálně napíte, když tak to vyblejete při nejhorším, no. Som volala s rodičmi. Prekvapivo som bola prekvapená, že moja mamka ako nejak nepanikárila, pretože... Dneska slaví čtvrtstoletí. Joska, ty máš narozeniny? Ty vole 25, ty ve všechno nejlepší, Joska. Že som si myslela, že bude tak extrémne panikáriť. Ale práve ona mi povedala, že Klári, v pohode, buď rada, že to nebolo nejaké brutálne drahé auto. A aj tak si to autíčko časom chcela predať. A ja som jej povedala, že no... Tak teraz ho predám, ale za brutálne nízku cenu. No nie za brutálne nízku cenu, ale samozrejme tá cena bude nižšia. No ale nakoniec mi rodičia nakázali, aby som išla spať k Samovi, pretože si nie sú istí ohľadom môjho zdravotného stavu a veľa ľudí poznajú, čo boli na tom tak, že áno, som v pohode, ale potom večer, keď boli sami doma, no tak omdleli niekde a fakt to dopadlo veľmi blbo. Tak sa o mňa báli, že by to dopadlo úplne rovnako a ja im verím v tom, pretože aj ja som bola taká neistá. Viete, stále som ešte počula nejaké pískanie v ušiach, stále som mala taký divný
sluch. Stále môj tlak bol taký, proste som sa cítila zvláštne. Tak sme sa rozhodli, že teda pôjdem spať k Samovi. Takže sme ku mne len prišli zobrať veci. Rozlúčila som sa s milovaným Elvisom, dala som mu jedlo a pitie. Bol jeden deň sám. No a konečne, keď sme prišli k Samovi a večer, keď som sa konečne najedla večer, no tak to bolo veľmi hrozné pre mňa, pretože ma strašne bolela sánka a nemohla som poriadne jesť. Plus som sa úplne chvela, ešte stále z toho šoku a bolo mi proste zvláštne. A najhoršie na tom bolo to, že si pamätám, ako som jedla. Měl tady někdo někdy jako vážnou autodopravní nehodu? Nebo nemusí to být vážná, měl tady někdo nehodu prostě? Měli jste někdy nehodu jedničku do chatu? A stále som cítila vôňu toho auta, toho interiéru. No, ne, tak dvojku, samozřejmě. Išla som spať asi o 11. večer alebo o 10. Ale nevedela som strašne dlho zaspať. Vôbec, ja som stále mala, viete, ako som to už spomínala, moje emócie, ten adrenalín, prostě ja som... A co tohle to říká, dámy a pánové? Měli byste si zařizovat pojistky. To bola tak zmagoreta, že ja som mala pocit, že keď som to normálně hovada. Som ich nemohla mať zatvorené, pretože som motorce, no jasne, no. Príliv energie. Bolo to veľmi divné a nevedela som fakt dlhú dobu zaspať a hlavne mi bola zima, teplo, neustále. Ne, 3krát klepu od dřevo, co? Rozbal jsem si hubu na odrážecí motor. Dokola som úplne... Kámo, ženy proste, ženy. Nikdy som ešte nezažila niečo také, kedy by som to mala tak výrazne. No ale potom som zaspala asi tak o 12:30 a ráno som sa zobudila, ale pribili novinky. Ma fakt bolelo komplet celé telo. Pamätám si, že ma bolela extrémne hlava, boleli ma zuby, bolela ma proste sánka, boleli ma ramena, bolelo ma prsné svalstvo, toto. A dokonca ma bolelo brucho. Ako nie brucho ako vo vnútri, ale normálne ako keby ma niekto udrel do ňoho. A mala som chuť celý deň spať, lebo som z toho bola tak vyčerpaná. A keďže tá oťahovka vlastne donesla auto vedľa samého baráku, tak som vlastne krásne videla zase to auto. Ráno som sa bola prejsť k nemu. Já jsem si rozbila hubu na elektrokolobesce. Stále cítím tu tvou vôňu. Kámo, elektrokolobesky jsou, kámo, zlo. Já ještě vidím ty lidi po tom městě, co tam dělají s těmi zapíčoviny. Já si vždycky říkám, já mám to tak přeju, aby si rozbili hubu, kámo. Fakt. Idioti. No a stále cítim, ako to so mnou úplne drhlo, keď sme narazili do tej diery spoločne. Ale nakoniec videa by som chcela dať také menšie uvedomenie, že fakt bola to veľmi nepríjemná situácia. Môžem byť rada, že som zdravá, pretože auto sa opraví. Vždycky sa nejako nájde spôsob, ako sa môže opraviť. Ale ak by som ja bola fakt ako, ak by som mala niečo zlomené alebo silne narazené, tak doteraz by sa to so mnou tiahlo a bol by to dlhší proces. Takže všetci sme radi a ja som rada z toho, že sa mi nič nestalo, že nado mnou fakt niekto asi držal ochrannú ruku. Ani si nedokážete predstaviť, ako som si potom vážila to, že môžem stať na mojich nohách, že cítim ruky, áno, že nemám zlomený nos, sa mi nič blbé nestalo. Ak by som mala ešte k tomu ten drsný úraz, tak by to bolo fakt na dlhé trate. A ešte nakoniec by som chcela povedať jednu vec, že pokiaľ sa v komentároch nájdú nejakí mudrlanti a budú sa snažiť na silu zo mňa urobiť blbca, tak chcem vám povedať, že maximálne z koho urobíte blbca ste vy sami. Pretože nikto nemôže vidieť lepšie, čo sa stalo, než ja. A takáto vec sa snad naschvál ani urobiť nedá. Áno, že pokiaľ si niekto myslí, že si blbá, si slepá, si to mohla všimnúť. Kámo, za prvý, jakože ta díra z té fotky jedný nebyla absolutně vidět. Absolutně nebyla vidět. A za druhý, slečna má fakt řidičák půl roku. To trošku víc, 3/4 roku, dejme tomu. Kámo, jakože nevím jako co bych k tomu měl jako víc dodat. A to, že je teď vděčná za to, že se nic nestalo, to je kámo úplně normální. Takovýhle šok, co ona prožila, i když jako ne, naštěstí ne tak velký, co by to mohlo být někde na dálnici ve 130, tak kámo, jeden šok velký. A i tak, ach jo, můžeme se pak kouknout do komentářní sekce. Pokud by si to všimla skôr, no tak by si to ubrzdila. Ano, to je pravda. Každý dělá chyby, kámo, fakt každý dělá chyby, vole. Jo, i nejlepší kámo jezdci ve formuli se někdy vybourají. I někdo, i v rally kámo se bourá často. A to jsou jedni z nejlepších řidičů na světě. Prostě se to děje. By som si to všimla skôr, ak by ten horizont bol iný. No jasne, že by som to ubrzdila, neskočila by som tam. Ale bohužiaľ stalo sa to tak a nikto s tým nič urobiť nemôže. A úprimne, ja som šťastná, že mala som takúto autonehodu. Pretože tu mám vlastne ukázané to, že som dobrý vodič. Len proste táto blbá náhoda sa stala iba mne. Tá diera nebola absolútne označená, nemala som šancu čakať, predpokladať, že niečo také tam je, keď vidím pred sebou dlhú rovinu. A môžem byť rada, že som spôsobila nejakú vážnu dopravnú haváriu. Viete,
ako medzi najčastejšie havárie máte, ktoré sú veľmi nezodpovedné. Nedodržaný odstup na diaľnici od ostatných aut. Nás učia v autoškole. Je to reálne základné pravidlo a potom to auto môže naraziť. Ďalšia vec, napríklad nenarazila do mňa tramvaj, alebo nie je to tak, že som niekomu nedala prednosť a bola nejaká obrovská zrážka. Alebo ďalšia vec je veľmi častý šmik. Ale som veľmi rada. Kámo, nesmíte se takovýhlemu člověku, co má fakt jako za prvý je to slečná, za druhý ty vole má řidičák krátce a za třetí to fakt nebylo vidět. Nesmíte se takovýmhle osobám, kámo, protože vám se to fakt jako kámo vymstí. Kámo, jakože se vám to fakt vymstí, vole. Jednou se zasměješ, já věřím v karmu, kámo, jednou se zasměješ a stane sa to tobie. Neser. Nebuď debil. Takže je to takéto, keď to takto blbo poviem, pretože nikomu som neohrozila život. Jedinému, komu som ohrozila život, som bola ja sama a som v pohode. V tomto som si trošku musela vyrovnať tú moju hlavu, že v podstate veľmi ťažko sa predpokladá, že niečo také na letisku môže byť, keď je to rovina. A som veľmi rada, že som ako, ak by som spôsobila niekomu ohrozenie života, tak to by som si neodpustila v živote. Takže áno, opakujem sa, som veľmi rada, že to takto dopadlo. Auto bude musieť zacvakať, čo už. A auto sme aj tak chceli predať. Áno, ako som... To zacvaká poisťovna, chill. No tak to auto bolo dočasné. A síce ho teraz predám za nižšiu cenu, ale ja sa rozhodnem pre nejaké ďalšie autíčko. Mercedes. Tak bude remake toho videa. Čo znamená, že som vám teraz dala veľký spoiler, čo plánujeme s Moonom, takže záleží na vás, ako budete sledovať moje videá. A za tento rok sa mi fakt udialo toľko jedinečných vecí, že to fakt musí niečo znamenať. Ja si to inak vyložiť neviem. Proste taký nával katastrof by som povedala. Napríklad aj tá susedka, no. Video, ktoré som vydala asi pred 2 týždňami. A teraz vydávam toto. Hej, vy fanúšikovia musíte toľko vecí strebať, čo ja zažívam. No a teraz po tomto všetkom, keďže moje telo to nejako nezvládlo, tak som... Jestli to není deepfake, tak Schumacher není v komatu. Chorá. A si mám zápal nosných dutí. Nikdy asi ten chat číst nebudu. Alebo proste už mi to začína... Fake man, děkujeme. A nejak padať na hlasivky, ako počujete. Takže ja som sa aj goličil už, kurva. Je to fakt spôsobené týmto incidentom. No a proste moje telo to nezvládlo, takže aj také veci sa dejú. Hej, pre niečo sa takéto veci musia diať. Príjemná skúsenosť. Budem vedieť lepšie na budúce a dúfam v to, že snať ma to posunie iba ďalej. Let's go. Čaute. Let's go. Ať už se tady to neděje, jsem rád, že je zdravá a to je asi to nejdůležitější, co tam je.